Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi ba ro kinigilong ki khubor bamta kasni. U Assistant Organizing Secretary ka EKHLTWA ba Edison Shooting uwe na ki driver taxi kamai hanong ba Shillong. Bad haringkat ka EKHLTWA kila aijing ujor sya USP Traffic East Castle District u traffic ke prasad ha ka jing sticker thong ki taxi kamai. Uba Edison Shooting uya thu shikilat pathai kubor hadian ka jingya kendo yo SP ka jingya tu ya ka sticker banta hagi kali ka de namar badan ki riushim kabu ki ba phashon tu bande ha ka dor ka ba 100,000 tingka ba 100,000 tingka ka wei ka sticker wala ka dor ka ba shisha ka de tang shispa san pho tingka ka wei uwe unong yalam kinong ya taxi kamai uya thu ka jingya kan ka association ya artli ki kali taxi kamai badan uju registration number bat ki ju sticker na khandai da shishu ba shooting katna Shillong Traffic Police STP kadang ap na sarkar jila bagan aijin bit na ka bentawan shin ya ka sinjang banke lakam ki arshaka ki bakamai be an hasor Shillong ya kanila ya thu da kinong yalam ka East Castles Local Taxi Welfare Association EKHLTWA ki balawan banya kendo ya Superintendent of Police Traffic ki prasa ha kani kasngi ka association kalabu ru ka jing ujor halor ki arshaka ki ba kamai khan ki permit hasor Shillong bat ya thu ba ka Shillong Traffic Police kadang ap ya ka jimbit at sarkar bante lakam ki kali arshaka ki ba kamai bean halor ka jingkem ki artri ki taxi uba Edison ulay tho ba kani ka jingja kambe satya ka bajya ka sin ka baning ko andai kla jala bon sin bat ki don bon ki kali kamai ka bale bean namar kata ka association kala kentu jur ya ka Shillong Traffic Police ban sim kya ban pelong ka jingtalasi bat khanra ki kali ki kot kisla nang bakan omjia shu nang shakman loong uba Edison ulai thu ba ka jingyo tu ya ka sticker banta hati kali kadi namar badan kiri shim kabu ki ba phashan tu bandi ha ka dor ka ba 100,000 tingka bat 100,000 tingka ka wei ka sticker watla ka dor ka ba shisha ka di tang hispa san thong tingka ka wei Biang, tak. Man ya tu. Ini berkias ke berjaman dan wah, abang yobat ke wika lokal taksi, bagi penukam thok ke stiker. Artli nomor plate, lagi use kejuk stiker di kejuk nomor plate. De habis dia berkias menen, penjualan kedua mutasi, ya USP Traffic. Habis dia buat kejunya keren mutasi USP Traffic. Dan kali yang USP Traffic tu ulah simkiai. Ya kali kakias ke berjamanan habis dia berkata fix stiker buat fake nomor plate jong kali local taxi de ulang ba kani kakias menta kala don kini po SP office de unchim kya de ngi na kali yang jo East Castles Local Taxi Association ikan tujur ya kitu ki association boro ki bahap po shatri jong ka East Castles Taxi Association bakin petngor ya kikot kisla jong kali khnang ba nani khmat kanum jashu bat kanum donshu kum kani ka jingli atu ka jingli athom ya ki stickers ni ya ki kot kali khnang ba kan long kata ka bayaj be ya nanti ha ki kam ki jam ki bangi kamai malakasi te habangi kran bat SP hangni po office te kabor ka dei be na po government te nakliya ju ki East Castles ni pressure ya government bakan simkhya ya kani ka kam habai dei khamtam hakani ka rapido ibai kamai arshaka ibla kamai bean klem kikot kisla klem ki permit wan nakaliya ka DT uru kila ai jingbet bakin wan ban apply ka permit hande girang don tangi khindiat ngut ki ba apply ka permit hande ki babun ki dei bi kamai laitlan bi kumtu klem gono kikot kisla ka bet babiang di nakaliang USP kiong ba bidon kam sikitian na ka government ba kanai ka order kanang baki kila bantel lakam ya kita ki arsyaka teng
ni nak kaliang ke is sales local taxi welfare association ngap ni pressure dah ba tinggi ya government habide begini iba mo man kapur kerja sejak kami pengikwa abo government kan simkia te nak kaliang ni is sales su ngin sa syong meeting nung ini penbet bangin mi sa government bangin yakran bar government dia tang tahi ay habay di pagkata mo nakaliang minakaniru kiyong ba ngila muli yakta ka surprise checking habay di binarapido te handay kayo na ko order pa na government habay pagkadi ko ta ki pinsangi ano namar yakatu ka surprise checking ang pinsangi ano in sa pet kamhadian dan nakta kadaw ko nakaliang jong ka traffic branch jong nani nakaliang ka SP office mo kiyong ba mantangin na chicken pian na government ada government kalau ay odoy banginya ya kata surprise checking habidi ni aksya te kan saile ya kata mo te lada ka order kan pat aira hindai nakliang joki long kimnut banyak sekemat nomor layai palat ya ka bor ka jong sakar mo terus ke mo giboy pinon kam bakla kumbangila menen kani kadi kebasan sin bangila mo dan nanlo kani kasansin kinang bun ki kali yo pinukam top dengan kestika te habaide kata kena kaliang SP traffic yung insim kya din sepet ya kata saya nang budin nang ni skman habaide kani ka stika top ki babun dengan sa what information ni sa what information hangnu kidon kita kali kiba pinukam top stika kikot kali pinukam top anayo ke information tu saya nak ikam buat kam yang jengi tu mau nilai kem SP office wana klik SP office yang ba nginang wat menu kita uba long no ubong mono baskan ba supply kata stiker nama lu kita gidang wat nama lu yang don bit way ba supply ni ba scan ya ka stiker hal dan nak klik SP yang gidang wat kita beri nunu balik kam tok ha bidi bini stiker kan stiker tadu stiker na kalau stiker na sundar bagwe habide pastika kasyong dor sispa sampol kita gawai tekatum jingkap mulung mala pan mo habidi ki fix stiker ki dia lai saw sanajar kuwi ke inde badan nak kan hon sim pan nomor plate uju ada stiker hok kade nak kaliang siapun ho untuk try banyak kata putip nyam ba dan ulatip ulai FIR ula file FIR ni aku office SP office deka kan kias kala ya chikmat ngam don jingkap ei mo habai dia berkata te kalau ba yang budin nangis keman habai dia berkata andai hadu mentah dengan pertep bidon bertani kemudian mentah namlah benoi kata